Şuндuk тоқ қараш керек. Жашы 70'ten aşıp kalsa da Mama Rasul ata gün sayın Ayıldın çetindeki toğuk fermasına bir ubakıt baş bağıp köz salıp ketet. Toğuk bağıunu baldarına үйрөтүп fermanı ötkörüp bergenimenen fermer har bir toğuktu qarap kaysı ubakıtta jem, su берүү керектигин айтып көзөмөлдөйт. Şu тоқ бағып жүріп, насip екен şu жерге daça açıp, daçada baldarım fiyetke bir 100 toğuk layık zdaniye salıp 100 toğuk kıldılar. Şol 100 toğuktu 1000 toğukka jetkizip ulam жылдар өтіп. 1000 toğuk болғаннан кейін тоқтасын деген улума şu 1000 toğukты өткөрүп бердим. Mama Rasul ata Совет doğrunda колхоз совхоздун фермасында иштеп, тоок багууну жакшы өздөштүргөн. Кийин Айылдын четиндеги бош жаткан адырды өздөштүрүп, алгач 100 тоокко ылайыкташкан сарайды салышкан. Тооктун жумурткаларын сатып, акырындык менен кирешеге чыккан Мама Расул ата 2 уул 1 кызын фермага алып келген. Ekov çoğulup bir kızım var hele, şu kızıma 1000 toğuk atken hazır bütün değişti baştaki toğu. Çölde 1000'den 3000 toğu var. Kendi çeşeleri şimdi menen. Abi bilesini bağ öter. Hazır baldarım 2000 toğuktun tutuğuna harağı aylık hele zorga jet öter 2000 toğuktun tutuğunu. Mama Rasul atанын балдары бүгүнкү күндө 3000 тоок багып, күн сайын Карабак айылындагы дүкөндөргө жумуртка жеткирип турат. Фермер атанын айтымында ар бир иштин өзүнүн түйшүгү бар. Бирок талыкпай эмгектенген киши гана баштаган ишинин үзүрүн көрөт дейт. Kireçe gelsek 100 toğuk. Toğukun tuğan tukumu yeğliginin akçası özücek. Yeğliginin akçası çontoğuğa kalar. Önde faizi kemen kedette var. Yeğligimiz 40 bol kalçıya mümkün taza kireçesi. Şimdi sonda yaş olur normal ne olup etti. Мындан 10-15 жыл мурун Баткенде өндүрүштүн көлөмү кыйла төмөн болуп, азык-түлүктүн дээрлик баардык түрү кошуна өлкөлөрдөн импорттолуп, же Ош, Бишкек шаарларынан ташылып камсыздалчу. Акыркы кезде Мама Расул атага окшогон фермерлердин саны өсүп, аймактын импортко болгон муктаждыгы жоюлууда. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.